toga što se nalazim svakim danima, ovde neke lično znam, neki sam danas upoznao, čovjek i bogatinu lično koji ima pravih prijatelja, tako da se ja osjećam danas jako ponosno što sam ovde pred vama. Sa svojim prijateljima, prejeno, Black Arrow Team prvih strela, radi se o vojnom policijskom klubu koji pored borilačkih vještina, aikido, jiu-jitsu, bavi se i preventivnim delom. Kako znači? Ukratko, ja sam policijski službenik, znači radim u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu Republike Srbije, s kojim vještima i Vojske Srbije i 72. specijalne brigade, vojne policije, bataljona za posebne namene i svojim kolegama iz MUP-a krenuli smo ovu priču. Cilj nam je da pored toga što radimo tehnike samoodbrane malo radimo i na edukaciji. U svoju policijsku praksu dešavalo se da mnogo dobri ljudi, mnogo dobri sportisti imaju problem. Napadnici su na ulici. Primenili su ono čine se nisi pali, nekom veštinom. Na sudu dešava se da baš ti dobri momci koji su se branili, a nepoštovanjem nekih pravila